استودیو رادیو ریباز اف ام گودار و شوپینرین می هجال هر دری ایوار باش نادما پیشکش کرنا بلتنا چاره ایواریا فرماسلوچا لباجار قامشلو امینداریا گشتی آنا کسی جوینا خوکر و هلوستا خویا فرمی درباره چند پرسیاره که راگهاند و شاندک جدسته دانوستان کارا اپوزیسیونا سوریه گشت هولیرا پای تخت هرما کردستانه سعید عمر دبیجا پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده د کریزه که کورده و نزانوی چاوا خرزگار بکه و الهام احمد دا خوازاب داوی آلینا شرنا برا وانو ترکیه دفکه ایوار باش دوهل باجار قامشلوی روجاوای کردستان امینداریا گشتی یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه جوینا خوکر هلوستا خویا فرمی درباره چند پرسیارکی راگهاند جوینا انکسه بحثا سردانا شانداویج بو هرما کردستانی و دست پیش خریا کنکه و چوانیا برسفدانا هنک خالن وی مینا آزاد کرنا گرتیان و کرنا اوفیسان و چند خالن دن کر شانداک جه دسته دانوستاندکار یا اپوزیسیونا سوریه گشت هولیرا پایتخت هرما کردستانی دو شانداک جه دسته دانوستاندکار یا اپوزیسیونا سوریه گوش دکتور نصر الحریری و عبدالجبار العقیدی و قاسم الخطیب و ربا حبوش هر یک جه ابراهیم برو و حواس عقید پیک دهات گشت هولیرا پایتخت هرما کردستانی لگوری زانیارین ریباز کو بریار اوشاند بسروک مسعود بارزانی را بجوه هر وها هجمار کفدیتنان پیک بینا کوته دا پیش هاتاو روشا سوریه روجاوای کردستان و روشا هرمه ورنگنگ شکرن برپرسی اوفیسا پیوندی اجتماعی و اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سعید عمر گوت کو پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده د کریزه که کرده و نزانا و چاوا خورزگار بکه برپرسی اوفیسا پیوندی اجتماعی و اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سعید عمر گوت کو پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده د کریزه که کرده و نزانا و چاوا خورزگار بکه عمر د داخویانیه که تایبت ده جبو روزنامه کردستان ده هجماره 601 ده گوت کو دیار و اشکره چندین پیده کتیه د کریزه که ده و اویک و تایش دستدانا و جمهوریه آنگو جروشه درفه بری خود ده پای تختان دا که خواج و کریزه رزگار بکه عمر هر وها گوت کو پیده تروجان برجواندیا کردان ندانیا برچاوین خواه و هین فرمانین خواه جقندیلی دبه و هر هولانی زیگبونه که کردی بر آویتید که هر وها گوت کو جبر ویه که از وان داخویانین زی سرکردین و پارتیه دور ناخم و گوت کو پیشمرگین روژ برا و زاروکین منه و پیشمرگین روژ بالهف گرنه که ناف دولتی و بسر پرشتیه که راست راست جی سروک مسعود بارزانی دی بروانیه دبر ولاتی خوده بکن اندام کمیته ناوندی سعید عمر درباره داخستنا آلایا کردستان لبلجیکا جالی آلیگرین پککه و گوت دجمنان هولاج نافبرنا و سنبولا پیروز کر نکارین وی چاوا قربایه که سیاسی بکار به و یکی پیک بینه هفسروک هفبش یا مسده الهام احمد آمده کارین خواج دانوستاندنان به ترکیه را داخویا کرن گود همان دمه ده را گهاند بو که او هیزن پیشمرگین روش نپجرینن پشتی نپجراندنا هفسروک هفبش یا انجمن سوریا دموکراتیک جوگرا هیزن پیشمرگین روش جبو براوانی خاکا خواه لروجاوای کردستان بکن ده همان سردان خوده بو یکم جار آمده کارین خواه جبو دانوستاندنان به ترکیه را بکن دانا خویا کرن د چارچوبه بشداری د سمینار کې د لناوند روجالات ناوین یا لیکولینن له واشنگټن پایتخت امریکا الهام احمد هفسروک هفبش انجمن سوریا دموکراتیک داوی بشر و ناکوکیان نافبر وانو ترکیه ده وره و او نه الیا کن جشر لدار له ترکیه ده احمد هر وها بالکشان سرویه کې کو امریکا د خوازه رولا خرابه دا کو دیالوگ نافبر وانو ترکیه ده دست بکه او دوسه نافبر هر دو الیان ده چارەسەر بکن داخویانین وصاین فرمیج انجمن سوریا دموکراتیک کو باسکه سیاسی یا قصدیه لسر زار هفسروک و انجمنه بو یکم جار دردکوین و آمدکارین خواج بو دانوستاندنان به ترکیه را اشکره دبن ده همان سردانه ده الهام احمد دیار کربو کو او هیزن پیشمرگین روج دناو خاکا روجاوای کردستان ده ناپجرینن هیزن کو جکر و کچن روجاوای کردستان پیکتین اوج دستپیکا شورا سوریه جه سال 2012 ده له هریما کردستان تنه مشق کرن و راهینان کرن
û herdem amadekariyên xwe ji bo çûna xaka xwe didin xuyakirin. Lê peyedê û beşên wê yên siyasî û leşkerî yên cor bi cor şebîheyên rejîmê Sanadît û Ereban di nava xwe de pêşwaziyê lê dikin, bi tenê hêzên ku bi akademî hatine ragihandin û di şerê dijî Daişê û Heşda Şeibî de bejdar kirine napejirînin. John Kennedy endamê Encumena Pîrên Amerîka di gotûbêjekê de li Encumena Pîrên Amerîka ragihand ku projeyek bo parastina hevpeymanên Amerîka li Rojhilata Navîn ji aliyê Rubio ê Swan ve hatiye darêştin. Lê ew proje tu giringiya wan nîne ji ber ku Kurdan li xwe nagire. سیناتۆرێکی ئەمریکی دەبێژێ پێویستە ئەمریکا کوردان بخێتە ناوە استراتیجەتە خۆدا لە ڕۆژهەڵاتە ناوین ئەو استراتیجەتە ئەمریکا کوژ بۆی ڕۆژهەڵاتە ناوین هاتی داڕێشتن نەجهێ گرنگیەیە. جۆن کەنەدی ئەندامی ئەنجومەنێ پیرێن ئەمریکا دە گوتوبێژیەکێدا لە ئەنجومەنێ پیرێن ئەمریکا ڕاگەهاند کۆ پرۆژەیەک ji بۆی پاراستنە هەپەیمانên ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتە ناوین ژالیێ ڕۆبیۆ ئێسوان بە هاتیە داڕێشتن لێ ئەو پرۆژە تو گرنگیاوێ نینە ji ber Kurdan li xwe nagirê. جۆن کەنەدی ئاماژە بە بویارên dîrokî kir û ڕاگەهاند ku dema dewleta Osmanî rûxa ئەمریکا pişt لە Kurdan kir û dewletek ji bo Kurdan danemezrand. Ew jî dê demekî de ku kêmtirîn netewên Rojhilata Navîn bûne xwedan dewlet. Herwiha wî sînatorê Amerîkî got pêwîst e Amerîka siyaseta piştberdana Kurdan biguharê. Ji ber de şerê dijî rêxistina teroristiya Daişê de li Sûriya û Iraqê bi tenê Kurd rola ya girîng hebû. Yek leşkerê Amerîkî li navçeyên dibin destê Kurdan de li Herêma Kurdistanê nehate kuştin. Kennedy amaje bi nehemetî û karasatên Kurdan yên dîrokî li ser destê dijminên Kurdan kir û got ku pêwîst e Amerîka projeyekê ji bo parastina Kurdan li Rojhilata Navîn dabirêje. Lê gorî wê projeyek ku ji bo parastina hevpeymanên Amerîka li Rojhilata Navîn hatî amadekirin ew proje Kurdan li xwe nagirê. Lewma John Kennedy daxwaz ji Amerîka kir ku Kurdan bixête bazinê hevpeymanên xwe de û Serokê Amerîka di demê pêwîst de li vûtevgerê bihêz bike ji bo parastina Kurdan. Herwiha John Kennedy got eger Amerîka pişta Kurdan li Sûriya berdê welatên ku dixwazin navçeyên Kurdî bixnabin destê xwe de êrişî Kurdan bikin wî demê Kurd wê rastî karasatan bibin. Di dawî de John Kennedy got ku nabe Amerîka cawaziyê bixête navbera hevpeymanên xwe de û bi tenê hinek hevpeymanên xwe biparêze û pişta hinek din berdê û erke li ser Amerîka peyman û sozên xwe ceh bi ceh bike. Rêxistina Hewlêrê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi hemahangî gel peymangeha Bedirxaniya zimanê Kurdî xoleka fêrkirina zimanê Kurdî li Hewlêrê bi dawî anî. Xola ji aliyê mamosteyê Xulê endizyar hozan dêr şewî ve ji beriya du mihan ve li devera kesnizan dihat dayîn. 22 keç û jin têde beşdar bûn. Duh li ofîsa rêxistinê ya PDKSê li Hewlêrê bi serpiriştiya Mustafa Badînî endamê Encumena Herêmî ya PDKSê û bi amedebûna hejmarek serkirda û kadrên PDKSê باورنامeyên derçûnê beşdariya Xolê de hatin belavkirin. Devê derfetê bi deha komî û navend û saziyên ziman û ofîsên îro xewn û omîdê mîrê Mîrac Celadet bi cî dibin û bi dehên xuley zimanê Kurdî bi navê wî pîroz têne xelatkirin wê xebata me wek partî wek rêxistina Hewlêrê de xulên geştina zimanê Kurdî de wê berdewam. Ev arkekî netewî û arkekî exlaqî parastina nasnama me yan jî stûnê bingehî wek miletekî destnîşan bibe li ser xaka xwe yekemîn dibê xwedanê ziman be. Di çarçoveyê wan dewletên dadîgerî Kurdistan din hewl dan got miletê Kurd di nava siyasetê xwenî diktatorane dibe helîn lê ew siyasetê wan bi ser neketin. Beramberî xwîn û xebata awan şehîda, awan şoreşgera, awan xebatkira îro em li ser xaka xwe dijîn û nasnameyeke dewlemend û zengîn û rengînî û ji bo me cê şehnaziyê û spas. Divê kursê de 22 jin û keçên penaberên me yê Rojavayê Kurdistanê gul Hewlêrê dibînin amade bûn asta yekem a zimanê Kurdî bi dawî kirin û duhî ji roja pênçemê Swêyekê 2019 ezmûna wan bû û îro jî me bawername li ser hemûyan belav kirin. Em bihêvîne aliyên peywendîdar li van Kurdisan xwedî derkevin û berdewam bikin ji ber ku pêwîstiya penaberên me gul vir dimînin bi fêrbûn û fêrkirina zimanê xwe yê dayîkê heye.
بس از بنابه خو نابه هوالین خوی بجداری بیکوس از زمان کردی بون سپاسیا هاتنا ود کم و سپاسیا رخصنا هوليريا بارتيا ديمقراط كردستان سوريا وما استهوزان جدكم وكلك امبيري كلك وانا ورزمانا بون بيكورسي وهي بدارم افرسن بردوام ببن كل كورسن وصاحبن بو هركس فير ببن زمان خواه راستی زمان مروف راستما مروف جی گودار و شوپینر المهجا بلتنا چاری ایواری بداویات سپاس بو شوپاندنا و هر شاد و بختور بن